I dalje idemo sa juniorskim borbama. Ovoga puta kategorija do 84 kg. Pozdravimo velikim aplauzom momka iz Skoplja. Njegov klub je The Strongest. U crvenom uglu Marko Trajanovski. Njegov trener je Stefan Pecevski. Inače, Marko je najbolji makedonski borac svoje generacije. Izvorno brazilska jiu-jitsu. Tako da očekujte parter od njega. Evo ga Marko Trajanovski. A mesto u finalu izborio je još jedan momak iz Bosne i Hercegovine. Dolazi nam iz MMA Fighter Akademije iz Sarajeva. U plavom uglu Petar Blagojević. Petar je 2005. godište, njegov trener je Damir Kulović, perspektivni borac i njegovi omiljeni momenti su parteru, rvanje i greplinga su njegove discipline. Evo i Petra, dakle, Marko Trajanovski i Petar Blagojević. Sudi u ringu, Vladimir Drlica. Prema, fight! Bravo!
Set zles. Trgni se od žica. Trgni se od žica, Marko, i se te gore drži. Set zles, ajde. Set zles. O! Skroz. Takaj glava. Nema kuka, pika i izvadi ga. Odlično. Probaj da stane. Neustavno je. Marko, 30 sekundi. Nema ništa. Marko, od strana navodi sudari. Bravo, dovoljka je šla. Dovedka na djecu. Diš ga u žicu. Slavno. Bravo. To je to, sad. Hvala. Bravo. Daj. Trojka. Mora staviti. Rande. Bez panika. Pazi samo na krv. Pazi samo, malo drži. Ne. Tako. Tehničko. Imame minut. Marko, mora da stane. Kipe skepu, strana, gurding u glava. U desno. Stani. Probaj se ofuka sitnimo i stani. Pazi. 30 sekundi. Pazi ga. Bravo. Begaj na desna strana, glava prema stuaj. Na desna. Tamo. Lepi grb na zemlja. 10 sekundi. Bravo. Povuci. Daj.
1-2. Ajmo borci, priđimo k sudi Vladimiru Padrljici. A ostale sudije rekle su svoje, pobedina u plavi ugao! Petar Blagojević, MMA Fighter Academy